Awan sunatku inggih ni mangkin uningayang titiang mekadi kawentenan ide Sri Begawan Sonakut senang kaya meragi kating suku legawu saya wakti daging pikayuna nangan ide Sri Begawan ari sesampune ide akeh saya wakti mikolihan daging piteket daging pitutup saking nangan ide Sri Begawan Guru Serawu ngalantur Ariantuk rise jeroning pikayunan itu Sri Begawan Sonakut kantun kadiraso wenten Sumelang kantun kadiraso wenten raso Sumenyo ni mangkin wenten malih sane jago syarat takena nangan itu ene kedang waria sani jago ayat tunasan oleh kangan ide wantah separinikan kawentenan nangan ide sang pari kesida wagara Serawu ketakene sani jago ayat ketunasin separindikan kawentenan ide sang parikesit oleh ide Begawan Sonakut wantah angan ide sang Begawan Ugra Serawu Ida Potara Abimania ni mangkin ojah titiang raris daging pamidartah nangan ide sang Begawan Ugra Serawu nah dewu sang Begawan Sonakut dewu ian separinikan kawentenan ide sang parikesit ide wantah putra ide sang Bimuni sangat dari Raben ida
sane dados rabeh nido sang dimud-imud kalaning puniku ngemasan raris ido sang parikesit wantah angan ido Dewi Utari Puspatane dawa gareng amote rice nah ni mangkin jago pacang keuningayang sedawa gido sang parikesit sekantu nangani duni wenten ring tengah garban dian ini kaon antuk kene asawatamu sedawege dia Utari mobota nangani do sang parikesit tados kalaning puniku bobotan itu keni kesengkalen keni ke Pancobayan ke kene nantuk panah hidup sang Aswatamu boleh kebayang tengah kalaning puniku bobotan itu dia Utari kekenen Pancobayu rikalanung puniku riantuk keni panah sang Aswatamu Bagawan kerasna nengore riantuk bobotan itu dia Utari raris ke Pancobayan puniku sanini ben nah ne mangkin wenten raris itu sang Begawan Kresna sane ngurip bobotan itu dia Utari duk kalaning puniku ngelantur dosang antuk sayang tresno sih saya waktu angan ide Begawan Kresna ring bobotane puniku ngantos emas nararis tu mangki ke angin sisiu ke dadosang murid sang Yudhistira ngarare ri sampune sekadia sapuniku raris kawentenani raris ne mangkin ide sang Yudhistira sane dados pinako guru penuntun pinako dados guru pengajian ide sang parikesit ngelanturang
kejeng ngelanturan raris ide sang Yudhistira mapaico tuntunan majeng rengangan ide sang Parisit sesuwenagalane kado inggih ni mangkin uningayang titiang kawentenan idus sang Parikesit ri sampun suwe raris tangan itu dados sisio ketuntun oleh itu sang Yudhistira ngamargia Brahmacarya manut ring daging kecaping sastra ariantuk itu sang Parikesit kantun melajakang anggu ibu riko raris kebausaan itu kantun melarang Brahmacarya asramu ngerereh nincapan inggian daging keweruhan make kesampun hidup dukalaning puniku sayo wakti mekata itu sang Parikesit mikolihang tuntunan mikolihan daging tatua agamu saking angan itu sang Yudhistira tuaren maring daging napi malih keweruhan itu sang Parikesit sayo wakti manut ring sedaging sane kapikolikan oleh gurun nidani ini daging sastra agami ini daging tujuh dunia